بله مجاری ام بردوام کن مجاری ام بردوام کن ایریشا گو دوهی هاتی کرن کارvedانی نوینجیم دکتر علی میرانی ما مستعزان اینگاهی وشرو وکاری سیاسیش دهو که میوانی منه سلاف بوده که علیم که علی دست پیکیدن اف ایریشا گو شویدن پیک هات وکی گود رایا گشتی لجیتی خویا کرن زیدتر کارvedان لعراق و سوریه پیک هاتنه مش ایرانی او قاس دنگ نینه آگاه داری تور بگم فرمو دیتنا تور بگم که زۆر زۆر سوپاسش بوونەوە باوەڕیا مدە ئەو ئێرێشین بەربانگا سبێدا دوهی vê sibê bû çêbûn 85 derbên Emerîkî bû nameyekî Emerîkî bû ji bûn çetên ew milîşiyatên evel Sûriye Iraqê her Efganî bin yan Pakistanî bin yan Iraqî bin ku Amerîka qet û qet wan xwîna wan her sê سربازên xwe leşkerê xwe evel kempa rikban hatin kuştin bela xwe ji wan venake lê hem eynen di wexda Amerîka ew derbel cihê Herêsa Sewriye Îranê bi xwe neda yanî yê wekîla da li Hizbullaha Iraqî da Ensar û yanî hindek van milîşiyata da ev jî gelek meعناتîne wek we di raporta xwe da ve amaja pêdayê hindek namekî bû ji derva bû ji bo Rûsya bû ji bo van dewletê dî bû ji bo Sînê bû ji bo Tirkiya bû ji bo Îranê bû heman demda jî nameyekî hundiriye ku ev milîşiyatê ku êrişî Qaîda Eynül Esed dikin yan Herîr dikin li Kurdistanê yan jî ev Amerîkiye ev milîşiyatê Îranî ev li Sûriyê barîkariya rejima Sûrî êrişî qesedê dikin an ev baregahê Amerîkî tê ra xirabilcîr û ji xeyrên wê ku Amerîka van tişta yanî sivgatî nagire û kengê bêjî divê ew milîşiyata bacê bidin helbet ne ew bacagiran bû lê Amerîka soz daye ku hê berdewam bibe رێزدار دکتۆر علی گەلۆ ئەو پەیامên ئەمریکای گەهشتنە ئارمانجیان خوا di baweriya me de heta radeyekî baş bû ew serkirdên meziniyê Îranî anî van milîşiyata nehatin kuştin di van êrişa da lê helbet tirsek bû gurzek bû tirskire dilê wa da hemû zane Îranê karîdorek çêkiriye hema tu ji Îranê bigire heta Iraqê heta Rojavayê Iraqê li Embarê li Qaimê tu derkeve Meyadînê bo Kemalê heta tu derbazî Hemsê bibe heta tu dorane Şamê Sir Zeyneb û wabe heta tu biçe Beyrûtê Hizbullah heta tu bikeve Filistînê de ez dibêjim ev belkî xurtirîn û hêztirîn gurz bû dijî van milîşiyata yanî Amerîka heta beryana yanî dibe ev ji hemiya xurtir be helbet ez bawerim paşa rojî de hê xurtir bite دکتۆر علی هەر وەها دخوازم بزانبم نها ئەv پشتیوان ێریشان گەلۆ کارگەریەک لە پەیوەندیên واشنگتن و بەغدای dibe di çawa dibîne بغدا yani nehava nakuk yani tiştek nezelaliyek heye Amerika dibêjime ev derbe avêtiye agadariya Bexdayê û Bexda dibêjime hiç agadarî pê nîne berova jî vê çendê Serkwezîrê Iraqê sê roj şîna giştî ragihand ez bawerim Amerîka jî yani baş zane evan çend salê he Îranê gelekî hêza xwe xurt kiriye Iraqê da ya biya dawiyê jî ev hêzên Amerîkî hêzên yani ser Îranê ve girêdayî ji wan hêzê ser Amerîka ve serdesttirin nîzîktirîn wext yani Amerîka jî mecbûr bite ji qaîdên wayê Iraqî derkevte dibe hinek qaîdê xwe li Kurdistanê bihêlo dibe ku derkevin nexwazime ku Amerîka xwe beref intîxabata beref helbijartinê çê ez dibêjim hege Trump şûna Biden ê guhorînê İkcarî serekeyê divê warê çêbine دکتۆر علی هەر وەها دخوازم بزانبم بڕاستی یعنی ئەv grûpên milîşiyatan gefekin li ser berjevendiyên Amerîka li rojhilata navîn belê Îran yani
هماش سالا هفتونه حتى ناس سلوگانك بلين كريا مرق بو أمريكا يعني مرنج أمريكا راني وروجانج يعني أما أو وكيلين إيراني كبشن حوسي أو تشونوهات ناوان بلما وجميان باب المندب دا تقدا تدبينه حتى الفلسطيني معناه حماس وبخوا اعتراف حماس كزبري حماس إيدانا أفي دربا أمريكي الديجيفان ميليشياتا إيرانيك حزب الله روشة إيراني روشة لبناني خراكري أبل سوري عينا بنا سبب كوكو كشتنا خلكي از باورم ایران وان دسته خوا وان یدکی خواب کارتینه نه بس دجی امریکا ایران تخواز کو خواج ببینه او اج دولته کی مزنه او اج هم بری امریکا ما بازارت که اگه سبهی ما قنبلگی نووی چکر چینا به هین دسته خواب بدنه ما هین کرنای هین فشار الماء بك هين فشار الماء أبا مظلمة مهنة أبا حسينة أبا نجباء أبا عصابة للحق أبا أمتكارن أمجي تكارن نخوشي جبونا وشيكا إيران تصدير الثورة هفتونية حتى نا دست خود ريجت كوان دولة هذا بتشتكي نورمال جيوغرافيا سياسية دفريدا دكتور علي بزاني بيشكو أم دس بحفي بناخذ بكن من جرافيكك بيشكشكر يا مثلا اف جروبين جدار بسر ايراني ولی سوريا خودی 507 بنجحن تزاني اي تبايا جهاني در دورا 800 بس ايراني 507 يعني اف جروبين جو جريداي ايراني راست و العراق جي هجمونا جروبين شكدار شخوتي سامين قالوا حبونا با جروبين شكدار کارگری آوی لآلوزیا آبوری آلوزیا اولی سروریا وان ولاتان طایبه چی لعراقی گرم بگرن تچاوادن نرخینا بونه آریشه بونه گی پروبلیمه کی هری مزنج بونه و دولتا يعني هم حمود زانه رژیم سوریه البرکتنی بو بری ایران و حزب الله بکن حمسه و قصير و بری خلکی بکوجن انا بجم او اوبوزيسيون سوريا وتشكداري اواجي هندك دبرك وشيعة مذهب قريل ويدي بك اواجي كشت نكر لي هم ايران اليمن خراكر مانا علي عبد الله صالح ايران حوسيه صعدهات خوار صح حوسي بخوا كم او اقلين العراقي سيطره كرنا السوري الفلسطيني اللبناني يعني لبناني جبر لبنان وقتها كي نافي واحد العرب يعني ميرقها عربة همية بود خوشيه دا ايروي كت دست حزب الله دا يك لبناني نكر به حزب الله سري خب لنكا يعني ايراني مالا خوشي خراكر ومالا با دولتاش خراكر وكسر حساب ملتي جبرسا مريا وفان تشتات كه بله سپاس بوده دکتر علی میرانی ماموسه زنینگهیش رو وکاری سیاسیش ده هوکیل گلمه